Audio Jungle. Kardon Nilimon Pipi Pinibirta Arjuponita. Safe democracy, safe Karbi Anglong puati PN pen, patumini phai, inquire ketomani, hanjanglang suolong, CPIML, methangsa hemalong, join extended amai, kang nipo. Amlong independency, mayalong kachetongdun, man ki do atumaphan, pachini pondo. Mayalong akimi CPIML Central Committee Bangpu, Ruby Kumar Phangcho, Lapen, Pratimaing hipiaphan, archopon. Jasmet bang so mai kang ni pon laki non nang kileji jangmi inquire hiniani CPIML Foundation de mesen pen pachon pon thek jia phan chingki chithan pon Maelong sumit timung GSKSA RYE Hills Committee President Bimol Singnar Klingdun Phang Chopen Chenglok CPIML claim bangatum chetongdun News Text Report Karbi Anglong News Prajapita Brahma Kumari Iswariya Viswavidyalaya di fuaro tumpen pherang ke mai kang nipon. Theri ni phai inko rakethom arni kangsam por phai phopen di phupen lamding kacheleng atawarpi kilometer hini. Raj Yoga Meditation Center along non ke bangji theri ni phai inko ra phorni Prajapita Brahma Kumari Iswariya Viswavidyalaya di fuaro tum piningan ningkan Inkoira pho kichok mate ruptale nasingkan kichokarni katalondun jia phan lapen Ras Yoga Meditation Center along Akimi Jivan Darsa Meditation Center halaswarni pachetondun si kangpu pon jia phan pherang ke mai kangni pon News Text Report Karbi Anglong News तो एक हमारे इंस्टीट्यूशन यही बहुत बड़ा कार्य करता है कि अपने अंदर ऐसी स्थिति जनरेट करता है। दूसरी बात, प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहती हैं। कई बार एक परिवार के मानो 4-6 सदस्य हैं, 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई, कुछ सदस्य रह गए, तो जिनकी मृत्यु हो गई वो तो चलो चले गए, लेकिन जो रह गए वो एक ऐसा स्टेट ऑफ शॉक से पास होते हैं और उनके अंदर वो स्थिति होती है कि बस उन्हें सूझता नहीं है कि क्या कर सकें, वो पास्ट को भुला नहीं पाते। तो ये इंस्टीट्यूशन का विशेष लक्ष्य ये है कि उनके अंदर इतनी आत्मीय शक्ति पैदा करना कि वो पास्ट को भुला करके एक नया जीवन शुरू कर सकें। और हमें बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि पिछले 2 साल में जो ऐसे अनेक लोग कोविड की विपरीत परिस्थितियों से पास हो रहे थे, उन्हें उन परिस्थितियों से निकाल कर एक नया जीवन प्रदान किया और इस प्रकार से वो अपने जीवन को फिर से शक्तिमय शांतिमय बना सके। तो ये तो इस संस्था का और इस पर्टिकुलर ब्रांच का भी इतिहास रहा है। आप सबको भी व्यक्तिगत रीति से, अभी तो आप एज ए मीडिया आए हैं, लेकिन हमारा ये एक आपके लिए एक शुभ प्रेरणा है। माउंट आबू से हम आपके लिए ये शुभ भावना लाए हैं कि वहाँ हमारे कार्यक्रम, माउंट आबू बहुत अच्छा राजस्थान का हिल स्टेशन है, आप सब आइए, नॉट ओनली एज मीडिया मैन बट एज ए फैमिली मैन, अपने परिवार के साथ आइए और वहाँ पर आपके लिए हमारी तरफ से रहने ठहरने खाने पीने की एक निःशुल्क व्यवस्था रहती है। वो कार्यक्रम केवल आपको अपना जाने का प्रबंध करना है, वहाँ आप आएंगे, देखेंगे कि कितना बड़ा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, लगभग वहाँ पर 25,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है, इतना बड़ा वहाँ पर है। और वहाँ जो भी ये कार्यक्रम होते हैं, ये कार्यक्रम हर व्यक्ति के लिए पूरे विश्व भर से, अभी भी मैं जब आया तो लगभग विदेशों से 800 लोग अन्य कंट्रीज से, भारत के अलावा, भारत के तो लगभग 20,000 लोग थे वो, लेकिन उनके अलावा वहाँ 140 देशों से Nilip constituency ke parlo tarapong along local committee ke papatpon.
Nilip MSC constituency ke parlo apar tarapong along non kachari bom BJP a sorkar pen non akimi local committee mepu rajen teronaphan kebat pon. Lapen non ke bangje tarapong arat akemang towar abang ke nilitum a sorkar pen klemvek popusi rat athengno lamchak chipipon. Non pen ke rat atum chirung cherek nang nilo nilitum a sorkar pen klemvek poputa rat athengno lamchak chipipon. Tangte pherangke athengno kaningje pon alam thile arjuponik sine. Nilitum Central Committee mate Central Pen Kutinadda Langli nilitum hanang ang tipu hukum yang gelo ateng pen state pen ku district akai rolan kibing pen nilitum hang si sekian ang pipen dak nilitum dak atok 20 nong apar tarapung polling station la kang person si parti kepangtang mate det piang kang kepangtang ponji kepaklar ponji putaksi ni itu pan semet keterlip mate itu pan labang so polling booth along ajakong orang tipi ponji panci itu pan semet kiri keterlip mate kikim kerang akam itu mandak tangkai itu tanda pini la arpu la ningkan ke thom ke paklen no kham mahna arpu bikyang ke presiden mate maifu lake rajen teron dambra mano nanglisi maifu jengpon lo na pens sunbang jiren hansi nangli hansi ni tu ma api praktikan kirab do sunbang kirab bang ini doji lapen maipi lapen maipu kirab angatom doji Karbi Anglong lakha kripli korkanthi constituency langlokso ahabar mobile mate se palat Jio network kipipon ajok langlokso arat ningkarong. Lakha kripli korkanthi constituency angkang along kedu samilangso police station ke parlo langlokso ahabar ajak ding kluipen mobile network long nangji pu akar ipen aphong sorkar aphan pinpur alo ke pajir dampen tim Karbi Anglong ke Japon Dr. Tuliram Ronghang aphan mobile network nang PG pu alam the pini arni an ke lamchak pleng tanglu. Jethan dam me ke dam tang arani middle langlokso along tim Karbi Anglong ahin pen mai ke dodam ahut Karbi Anglong autonomous council kachari pon Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singbe Karbi Anglong autonomous council chairman Raju Tisolapen Dipu LAC MLA Bidya Singh Ingleng Habar Kehat LAC MLA Dorsing Ronghang atum langlokso arataphan lamchak mate lopeng ke chakang aputhak ke dam tang thang achiklo niphai krep ho arni ase charkli ponlo. Lapen langlokso habar aratatum mobile network mate se palat archok naki pipen habar aratatum ningkarong ningkang sam chepaklang pon lapen network ki pipen ajok do thek the birta kachilo aning cheparong pon lasitim Karbi Anglong aphan langlokso aratatum ning aklong pen kachoro pajir pon lason si puthot tim Karbi Anglong aphan langlokso habar doan puthot kar ilake maduli pen nihang lang an black topping atowar prabjin pen towar nang selam pinangji pusi choning ripon lapen nang selam pivek po pusi towar cholangding lo pusi nang chethandun samilang sopen longba morning ti Karbi Anglong news Itu lapor to dim nang kaum tek nitum tani ngarong parlo atau mana prang si chorolo as dah lo nitum lapuan ki pa pia dim pen puan ni tu network kawi lapen lo so network purke kawi apa yang itu agisu lakelalo atheni tum halloween pen dalada ara tum tibi ti mane bangke kahelu kapur hidim asumar kapur hidim dolo tibidam dolo stame ki than apor chelong le pen ni tum aprang tame cicini kepet kebenang atum nang thelong lo athe ni tum hara rong re ku sedim do aso dim ni tum dam na tapos ni tum dolo stamenon pini tim kar benglong cm akai Dr. Tuliram Long hang alan kabori lapen ni tum along arhar mele akai Dr. Sing Rong hang lapen dipu LAC ida singleng an pos tami ni tum long lakwel mi sido ni tum long dak podon kor kanthi akai raju tingsu non mat alang li council speaker tu bomlo Jalang li itu kabor ya jo ini pini ini tumlong ke damta March 15 di
15 February 15 ben ni tum news la bang so tawar bang ni tum long tawar nang pilo la bang so tawar pen ni tuak yo non pilo ke long la bang ke jororen ela ka hok lo ben than lo ni tuma asomar ka puri hi tamin tum dak pen hem pen no bi ta chala chelong lo la pen ni tuma tang poisa mane la lo somar phan mine ngani hostel phi puno mane ke han hun chunam phan puno tamin tum ke non bang ke joy ke ben mane supo bang Google Pay pon puri lo asini tum ben dak pen puske sini pon chupala tamin tum ke sia ke joy ke la lo nasi lang depan curun nasi tuman network na pimangke ni tum lang lok sorat ani nge hang pen nang pat klodu sia titan kedung nang pa pleng pelop situ lang pan curun la pa curun lo si lang depan bangke Karbi Anglong anu si lang tuman la bang so pa men lo anu si hidup kela ara dapat atau kan no la bang so ani hang pa pleng pan teman anu si pa pleng pe pu pusi ni limpen ani pan ta anu si klem udam lo adang dak tut bidun lo am te bitum ta alih man cholo asini hem pen kalasi ni cholo kado ni tum tame kedam tang me aprek pra gomel tame hok lo network phangin tum ke kenang sot network ke pe sung ni tum ko beta chala chalong le wicheng wi tame tum pen ni dipang jong ta ni apang jong tan lo ni tum jong hoy no mane osomar phan akidu kisung mane ni tum so bang ke bahara si bikok lasi la hai lam bang ke ni tum ke hem pen hong tu pen chin kilong le lasi tum ke ho la dak e sirong re pudo ho dang ke network do mane Airtel ala bene Jio do kada si tum dam na ko